treći dan. Ne da mi se ništa, ali 50 ljudi mi je poslalo da je Josip Mić napravio dis za Lezija i da je to mili sramotno. Sjetim se toga kad je oni Eli Jerković pisa jebote Isus, kako se zove, Kurobaša, Jure Kurobasa, kad je pisa Eli Jerković da ona objavi za mene. I svi su znali da je ona pisa i osramotila se. I sve tako se i Lezi osramotio. A mogli bi malo baciti neku reakciju na to. Možda će to biti vrhunac ide, asi boga. Prvo jedan pobog neku rakiju, ne, taj ne u treningu, sad jedan do prvaka. Jedan pobog kavu, bok te maza i čaj. Zašto Englezi piju čaj? Zato su retardirani. Ode kao. Bole me noga, ode kao, vajte. Pokoj kao. Viš, ovako izgleda mozak od Josipa Mića, Jeme Trade. Vidite, ovako u njemu u mozgu isto pa je tati, kada je tata bio vodija na gradilište Solin građa, onda mu je ispa iz ruke na kamen i zato je sad ovako retardiran. Jebi ga. 3 sata su, od 10 ujutro sam ja budan, radim na videima, na vlogu, ovim sranjima za JM Trade, Lazy, reakcija, bla bla bla. Evo ga. 40 minuti do SD, to je najmanja kvaliteta, mi idemo na 4K, znači neki 3 sata će day 2 video biti vanka, ovo je već day 3. Već ide dobra prehrana, ide dobra dijeta. Danas bi trebao još jedan rest day i onda tek sutra ide trening. Iako možda večeras vozi Glovo. Znači večeras ide Glovo, ma ja sam mobitel krenut. Jebeo mate. Mobitel sam trebao krenut da bude bolji video. Jebat ćete mi mate radi ovoga, ali nema veze. I šiša nisam mi mogao koji pas, tako da day 4 ide sa frizurom. Shopping, Kaufland, no junk food, znači ide povrće, voće, zdravo meso, Nutella, nema Nutella, Milka, a možda jedna samo, a dobro jevo, ok, nema Nutella, nema Milke, ali put do prvaka. Sad story. A dobro, ajvar, eto, može ajvar. To ljuti, to nema koliko ima. Ima 3.8% masti, znači ajvar može. Znači, kilo ajvara umjesto kilo Nutella. Viš? Dijeta. A dobro, kajmak, eto, kajmak, znači, evo, moja logika je ovakva, znači kajmak, kad se jede sa kašikom, zatvore se oči i onda se kile ne računaju, znači uopće se kalorije ne ulaze u tebe, znači možeš jesti koliko hoćeš kajmaka sa zatvorenim očima i to se ne računa, ali osjetiš tu ugodnu, to kako je, ali se ne računaju kile, zapamtite, Evo, deda, prostite uzde, vi samo, kajmak, dobar vam je kajmak. Domaći kajmak dobar je. Vrhunski. Šta vi? Asti, boga, koliko je ovdje vremena utrošeno u ovo, usti, boga. Toliko sam vremena utrošio u ovo ovdje, da sada ga moram, sad taj trud moram uništiti. Sad trud, da. Ovo miriše na sparingu bana, subota 15 sati. A dobro, a Paviću, čekaj Paviću, da reci mi, 5 ovih i 5 i sparing, bra. Kanabir.
Asti Boga, brate. A dobro, jedna šljiva. Jedna boca šljive prije sparinga i... Bombaj Safis, to mene privlači. I kako da ja sad se ne opijem ko pička odem sparinga prebit cijeli kvar, kako? Nikako jebote. Viš, umjesto ko normalni čovjek vodku, ja moram pit vodu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu me dalo da kupim tekilu. Tekila, Ok, šta smo još došli kupiti? Evo je dobro, vitamin, ošea. Gledajte. Ovo ovdje sranje ima 4.9 grama šećera i 20 kalorija. Vitaminska voda. Vitamin, mineral, znači još ovo sranje ima još i kalorija i šećera i još je sranje, znači okus je sranje. Znači, ne da je sranje, nego je govno. Evo, zato sad ima bez kalorija, nešto najbolje ikad. To sam ja uočio, niko to drugi nije još kužio do sad, znači 0 grama šećera, 6 kalorija, a to je, samo to nađem, di je to? Bog te jeba, di je to? Evo, to imamo, sad ćemo to. To on je kapi limunada. Je da piše da je zero sugar, ali ja sam to otkrio da nema šećera. Znači, evo ga, 5 kalorija na 250 i 0 grama šećera. Zero sugar. To zanemarimo. Ja sam izmislio. Ja sam otkrio da nema šećera. You heard it from me first. Zapamtite. Šta sad ide iduće? Sad moram snimat do kraja da vi ne pomislite da sam ja kupio, na primjer, ove od Čipikao. Miris djetinstva, brate, osnovna škola. Čipikao, brate. A dobro, jebote kaj je Čipikao. Ja ga sad ne smijem jesti, jebote. Isa, koja muka, evo, pogledajte si čega sve ima, ja ne smijem nići. A dobro, evo, tele. 3 vode i jedna usamljena zero sugar limunada od Jagode. Jeba sam još nešto uzeo, sam zaboravio šta. Ne, mesa imam. Isti, boga, znači ono kad dođeš u dućan i sve znaš što ćeš uzeti, uđeš u dućan, pola toga zaboraviš, dođeš na kasu, sitiš na nečega, ali već je kasno, ali imaš 52 babe iza sebe koje su kupile 43 čokolina u slučaju da dođu nečaci, a ispred sebe si ima 50 ljudi i jedva si došao na prvo mjesto. I onda se sitiš da si treba uzeti, ne znam, hrenovke, mislim ja ne trebam uzeti hrenovke, ali razumite, ili toaletni papir. Viš, to je dobro, mogu uzeti toaletni papir. Bog ti jebo mate, šta je ovo? 3 eura toaletni papir. Šupak brišen jebote satin, nečistim zlato, bog te jeba. Papir 3 eura. Niđe veze. To drvo jebote, osjećam drvo, ne palim si sam homemade toaletni papir. I to je dobra ideja. Sad smo već otišli na... sladoled, a ne, a jebe. Koja muka, koja pokora. Osjećam se ko onom ovdje, drži se ukus. A želim biti ko on. Zato nema sladoleda. No sugar. A pismo ide sugar. Ali nema. Možda ako uzmem sladoled bez šećera. A da evo sad ja jeba bez da mi uđe. To je nevjerojatno, A zato idemo na... Mogu kupiti sredstvo za čišćenje. Možda ako to popijem će biti malo bolje. Legići, Lego kockice, pogledajte. Skupo, najskuplji dio je na kraju. A dobro, neki sok, neki Benti majku, 9 grama šećera.
na 100 grama, isto Miki, evo te, šećer. Ne, treba sam kupiti kondom i kukumar. Jebi ga. To bi izgledalo jebeno, to bi baš mišno. Ali dobro, ali zašto? Zašto, evo te kolica za 7 litara. 7 litara, evo 7 kila. Baj moj, voda, samo vutar. Čekaj, moram da nađemo nešto, ajde dobro. 2 keksa, samo je 3 vode i 1 limunada. To je taj shopping, to je najjači shopping koji možete zamisliti. Pogledajte. Isomik, I fali kukuma, fale kondomi i fali lubrikan. Ali to je za idući video. Tako da. To će biti show. Duracell. Što mislite? Ako ideš trčat maraton, ideš trčat za školu nešto i zabiješ si Duracell u šupak, ali baš si zabiješ Duracell ove baterije u šupak, onako gurneš ga u šupak ko tampon. Hoćeš li brže trčat? To je ideja za probat. To je jebena ideja, to je moga prasa. Držite me zari zato što ću to učiniti. Ovi ovdje kolačići koji su proteinski, koji ne debljaju, koji su jako dobri. Ne želim da budem debela kao ovdje ženska što je sad prošla. Ona. Bog ti jeba na šta liči. A dobro, evo te let. A joj ćevapi, kako bi lipo ćevapi sili. Ajme meni, ko milina, ko pokora, ko... Ja hoću bolji život, Bog sve da mi da. Idem na viši nivo, kartel zazivam. Jebat ću ja jer je bolje se javi sam. I nema više slave, nestaćeš ko gram kad fondam. Istinu u 2 minuta dobijam. Podršku i svakog kuda uzimam. Svuda te pare gram. Namo glavu zastavu na broj 18, 8. kat. Ali idemo pješke. Evo, u zgradi smo. Sada idemo na štapelice. Ako ih ima. Mislim da je problem taj da ova zgrada nema stepenice. Znači ja sam baš htio da idem pješke. Ali zgrada nema stepenice, tako da ćemo otići sa liftom. Znači ne može ga, brate, ne izgubim. Aha. Evo ga, našao sam stepenice. No excuses. Znači, ovih ovdje bilo smisleno sam. Evo ga, put do 8. kata. 8th floor. 8th floor gang. Ovo je prvi kat. Ujebate, ovo će biti dugo put. Ali, ovo ovdje ide dole, a mi idemo gore. Ovo je pravi trening. Oko 15 dostava i 3 kg dnevno gubim. Ajde ovo, kiju. Treba vrati. Znate kako je dobro osjećaj raditi. Na kraju dana znao da si radio. Nema svjetla. Što ćemo sad? U mraku smo ko Batman. I adopted darkness. Znači kako je dobro osjećaj. Zna da si cijeli dan radio smenu. Da si zaradio pare u svom džepu. A da ti ih nije tata iz Solina dao. I još da si doslovno ubijao. Da si žuljeve imao u šlapama. U šlapama, mrtvim šlapama, išao na 8. kat za hranu. Ali nema odustajanja. Samo tko odustaje? Samo mići odustaju. Imao problem. Ne želi se opali svjetlo.
mislim da sam gledao futbolove koji počinju ovako. Koji kurac. Da, gledao sam futbolove koji... I'm getting the fuck out the door.